Abana dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 3, kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Yakijije akanyoni. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2019. Inkuru yanditswe n'Umutoniwase Irene. Yanditse iyi nkuru afite imyaka 12, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza, kandi nindangiza gusoma muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire, utege amatwi, sibyo? Yakijije akanyoni. Mugabo yiga mu mwaka wa 3, agira impuhwe kandi yubaha buri wese. Iyo avuye ku ishuri akora imirimo yahawe, afasha ababyeyi gukora imirimo yo mu rugo. Umunsi umwe yarazindutse ajya ku ishuri. Mu nzira abona akanyoni kananiwe kugenda. Ngaho subiza. Mugabo yabonye iki mu nzira? Twasomye ngo Mugabo yabonye akanyoni kananiwe kugenda. Ngaho dukomeze dusome. Mugabo yitegereza ukuntu kajwigira, akagirira impuhwe, aragaterura. Areba hose ko yabona nyina, araheba. Atangira gutekereza uko yagafasha. Aribaza ati, ese nkajyane ku ishuri? Arongera ati, ese ngasige hano? Ngaho subiza. Mugabo yatekerezaga iki? Twasomye ngo Mugabo yatekerezaga uko yagafasha. Ngaho dukomeze dusome. Akebutse hirya abona icyari mu giti, agashyira muri icyo cyari. Mugabo akomeza urugendo ajya ku ishuri. Yagiye yihuta kugira ngo adakererwa. Umwarimu amubaza impamvu aje ahumagira. Mugabo amubwira uko byamugendekeye. Ngaho subiza. Mugabo yashyize he akanyoni? Twasomye ngo Mugabo yagashyize mu cyari. Ngaho dukomeze dusome. Umwarimu aramushimira, asaba abana bose kujya bita ku bidukikije. Mugabo yakurikiye amasomo neza. Isaha yo gutaha igeze, agenda yihuta. Yatekerezaga ko ka kanyoni kashonje. Yibazaga icyo aza kukagaburira. Ngaho subiza. Umwarimu yasabye iki abana bose?
twasomye ngo umwarimu yasabye abana bose kujya bita ku bidukikije. Ngaho dukomeze dusome. Ageze mu nzira abona amasaka hasi, arayatoragura ngo ayashyire ka kanyoni. Asanga kari mu cyari kashonje. Mugabo agaha udusaka yakazaniye. Kamaze kurya udusaka, gatangira kujwigira. Mugabo yakareba akanezerwa. Ngaho subiza. Mugabo yagaburiye iki akanyoni? Twasomye ngo Mugabo yagaburiye akanyoni amasaka. Ngaho dukomeze dusome. Nyina iraza ihagarara hejuru y'icyari, ikubita amababa irebamo, yari ihangayikiye icyana cyayo. Mugabo ayibonye yigira inyuma, abona nyina isanze icyana cyayo mu cyari. Mugabo ataha anezerewe, yishimiye ko akanyoni kabonye nyina. Mugabo ataha anezerewe, yishimiye ko akanyoni kabonye nyina. Ngaho subiza. Kuki Mugabo yatashye yishimye? Twasomye ngo Mugabo yatashye yishimye kuko akanyoni kabonye nyina. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku ipaji ya mbere. Yakijije akanyoni. Mugabo yiga mu mwaka wa 3. Agira impuhwe kandi yubaha buri wese. Iyo avuye ku ishuri akora imirimo yahawe. Afasha ababyeyi gukora imirimo yo mu rugo. Umunsi umwe yarazindutse ajya ku ishuri. Mu nzira abona akanyoni kananiwe kugenda. Mugabo yitegereza ukuntu kajwigira. Akagirira impuhwe aragaterura. Areba hose ko yabona nyina araheba. Atangira gutekereza uko yagafasha. Aribaza ati, ese nkajyane ku ishuri? Arongera ati, ese ngasige hano? Akebutse hirya abona icyari mu giti, agashyira muri icyo cyari. Mugabo akomeza urugendo ajya ku ishuri. Yagiye yihuta kugira ngo adakererwa. Umwarimu amubaza impamvu aje ahumagira. Mugabo amubwira uko byamugendekeye. Umwarimu aramushimira. Asaba abana bose kujya bita ku bidukikije. Mugabo yakurikiye amasomo neza. Isaha yo gutaha igeze, agenda yihuta. Yatekerezaga ko ka kanyoni kashonje. Yibazaga icyaza kukagaburira. Ageze mu nzira abona amasaka hasi, arayatoragura ngo ayashyire ka kanyoni. Asanga kari mu cyari kashonje. Mugabo agaha udusaka yakazaniye. Kamaze kurya udusaka, gatangira kujwigira. Mugabo yakareba akanezerwa. Nyina iraza ihagarara hejuru y'icyari, ikubita amababa irebamo, yari ihangayikiye icyana cyayo. Mugabo ayibonye yigira inyuma, abona nyina isanze icyana cyayo mu cyari. Mugabo ataha anezerewe, yishimiye ko akanyoni kabonye nyina. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Uramutse usanze akanyoni ku nzira kananiwe kugenda,
wagafasha iki? Ngaho bwira uwo mubana mu rugo. Wakoze cyane gusoma igitabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza